ahine concert ya ekibikire kijunda live concert nasima mukama okubareta kandi tukeshanga mu mwanya kugira ngo tusite wabo abatakubasa kushikwa n'ebigere murizo kubagambira tubamanyise otebekanisa yona eyizobere izo libera na mshanzo kwa mshanzo ninja kuba ndi adi motel kandi ninja kuba shedekerezibwa beshongozi bingi munonga ninja kuba ninkola nindonshinge cyeshongore cyibishire kijunda ninja kuba niteshongwa live na nebindi byeshongore bwo kumwabura nahabwe cyonyesira beshongoza abandi kumkwasa kandi abakonfamingire kubaho na Herbert Twine Best Emily ninja kuba nyine Lilian Nabasa ninja kuba nyine Kayes Royce ninja kuba nyine Nora Nankunda Bingana Geoffrey ninja kuba nyine Judy Soki nyine Pastor Juliet Peterson MA when abeshongozo mwena Joram by Faith nyine Isaac T nyine Norman Shaka abeshongozo bingi abunta kubasa kubashoboreze shango bahwayo bona bicirize kandi bakonfamingire kubaho ahizoberwe Joyce Mugasha Amelia Inembabazi Pauline n'abandi bingi Pauline Sasira nabwo cyo ni imbeta kandi barahangamwe kugira ngo izobe ryo kurashe mu kiju cengu nizo barukuru ndongo tebekanise kutaha mu kwabona umutwaro gumwe abana twabatebekanise 15 VIP emitwaro 5 kandi twakora hemeza zebikabishatu emeza yo kubanza eyitwesere family table deja kubanishitamirwa emitwaro 30 kandi deja kubanishitamirwa abantu mukaka ya kabiri ni silver table nayo still n'abantu mukaga emitwaro 50 endisha golden table nayo n'abantu mukaga ya miliyoni emwe konke ntanso ebyo muntebekanisa konke mezezo zona abakwija kuguremeza in fact tantira VIP nibija kubana batunge cyo kurya nibija kubana utunge cyo kunywa kandi nibija kubana ushitamaje norebaje nubakufaho aboke yamani kandi rogendo hirwomusha kandi tuzire ngo imiryango yigurweho kare aha benshonga aba support ndire kivure cyahwire 2022 numukimanya abantu mukija kare bana kikanye baga mukan surprising abayishaha mushanju ajipeka yabire halfway y'abantu ngwenze ngo imiryango tugikoresha mukaga okenda kucendereza omwijurano ogwahage zakugura shamukaga yesu nturanga hamwe turanga munana konka abantu bameja muyigure kare nabwecho nishabangu eshahezo zimanye ohike kare bwentebekanisa nungerho ekivureki tinchitebekanise nk'ebindi byivuro bunde byo kumanya arentanso yamani kandi tanseje neza kushemeza ningane kunura twaba tutandikire kare ebyivuro byinji tebesere nangwa ninkunda feedback abahagize bitu mutira kuta feedback azanye nikunda feedback ja umutweta peshongore cyeshongore kimwe bibiri marekeraho mubura mutwatira abandi n'abandi nshaka izobe ryo kururahike bandi okwija kwawe kare ibo muhagize niko kurkwija kumpereza okwishikirize ntekateka yanje abeshongozi batayibanje nanimba shabeje twishe kare kuziraze kuba shamushanju stage benitandika umuru kwija kare nutukora kare kandi abantu baba satisfied tebekanise kuza stage rounds 3 ninyenda mushahi 10 let's check niza kuba niza stage kwa round yo kubanza ya live rero mwanyuma ndekura abandi beshongozi kandi bamana mwawe babahereza ubwanyuma y'abeshongozi kubahereza enambe itakosa kujango chance specifying ngarike round ya kabiri mbongere yenda kubeshongora mukahaga yenda kubeshongora mukamara ninyenda nguriyo mata dati kiriya nyoncho nandi nyenda yasigayo yeteka tekire kubeshongora mukahaga naheza ngarike yije round ya kashatu echo nacho necho mutano ekintebekaniso mu concertage kandi nishaba mazima abeshongoza mushinkore mube omubwire nimwi obundi nutwisha muntagweta ozaceri haza obwire bwo kweshongora bubo kandi abija kuri abakukunda kibasasa na nimbashaba mu bo mbwire abahagize umwisho mubwire kuko nabagambira ngo ishazi rya hansi ekintu kikoreje abagenyi bitu bakuru bagambira mbwire esente bazimpe kare nishemerwe kare tutahe kare tuze kushemerwa umakagire naba nimbeta nimbehe nangereza ngwizoberyo abakumanya abatakandeba n'abarandebe abakunde by'umukora niyo mbuzi wenjiri amakanisa minji ngatayahira
ahigizire nkahereza mwije nimwe mushagike ahita akashire mwije mushagike nimuriza kwikayo kandi turiyo n'intambara abashubuzi mutanagirira simira mu sponsors banje abarushubura bande wishe mwogo amukama twakwashira abashubuzi yabare kubashekeraje mwije mu supporting abebembezi b'amadini kandi aharyo tukushora dini utija kudosiane cyabishewe abana abasilamu amadini ubona abebembezi b'amadini bakutwebembera nabeta mwena mwije twebwe mugisha abo kubizobere taro kusora emibiri amagara gita gomoyo gona negete ngo kumuzuba nabwe abo mu byaro bitari mwenda mwe abantungamo abisinjiro ko indi kuzarwa ntungame ndusherwa abazarya ntonde abarukunjiri abanyambarara banje nabeshengereze biceka byo ne bitenyingureze zabarwe reba hari akaberebere za rwambara mwije mushagiko mu rumo rwa mukama nyeteka teke abahinzi n'abarize ebitongore bitari mwe na mwe bambo bwo kwire bwo kunyeta mukagure meza zimwe zitakushana mukasapotinga mu rumo abashagike banje kugira mnonga sponsors ni ikibiri abasponsor injire mwena nimba simu kandi ni icyenda sponsors nimbeta mwije kosa teki ni mpango ni basa kumpenda mnonga kwa kama nkwateraho ninja kukomposta tishemeriwe ndakwefuza abanyamahurire mwe bare umurimo kumukorana muhangu kwa promotion mwe bare bloggers mwe bare tiktokers okutambuza izina Kate Mukiza abamwe bazire Kate Mukiza must shine batahamana bonu kubasika nerizo bamurunani mwe baritinka basimeje kumara radios TV zimwe zimwe mwe bare kunshagika mwe bare kunsapotinga mugumize mu supportinga ruhanga ryo muhezo witu ntwija kwego mu gishatwene tureba na hizoberyo kamba tegereza mukama wita simu anyo yina kutora mugisha gukusima imwe na munonga babanza kuba babizo bagire nyonga by face amazima kwajire kandi ndakwagira abagwishonga Kate Mukiza uri cyo kureba uca amana mu magara ganje kandi mu magara g'abantu bingi abo ibintu biyora birimo nabyo na music yo kutereza aho kubanga kicishungu kugira ngo icyo ni kigambo cy'arahanga shango mu Yeremiya ni buri uko rujyo tebyanje bikaguma amazima no ya kura amaswa y'izobero irukureka ngo tokazikirwe no teba kuzoka abo kubana ugomba kubweceshungu cyo kibike n'ikijunda so ni wona munonga awishonga yerizoba nienda kwetera kimwe abanywana banje na munonga bakukunda gospel music nabataka jikunze kunga bakusinge kujikunda nani imbeta amazima ndikubeshengeza mwije twakire twisizi na yaranditse inisa ahizoberyo abo umukwagira ntwetage sente kugira ngo twagira noratiro umuhendo gwesente konga nyonyisha n'abatakubasa nyumwije hagete mucerekaye tuwagamba cyamugara nimwe batagwebasa mu mucero kare abo kari nimbari yaho nimbandi hindu kwetorora ati kweshereka timchira kweshereka na munongo mbintu kebi amazima noza kutaha iwo byo tinyo mutwaro na kweshengereza niyo ninjira kuwegamira bake ababaziriwe barabacaba babo ninjira kubegamira nimbeta mwije twagira umucara warahanga tumuye kirunga no kumuha sente twe so niyo nibyo bigambo byanje na munonga ahizo bari biraro na mushanje na leta abanywana banje abahagizi batahi banje abashubuzi batahi banje akubanyinga umusayidi zone y'umushubuzi y'umwishongozi nyunga tungumvisha kujumwana yaki so nanyisha bamwene okumuriyo kwa hero kwa makanisa gone mwije twagire Kate Mukiza amazima abirungu gasho no kwegeraho na munongi imwe batakumumagi n'umukazi ukwegera kandi amazima yo kurebo kinyirire nsimara ndamazima nje ndaga amajuta nanye nite kwa gakwata ebere rahanga bankere umugisha n'ibigambo byo mwabane mwizo mu mwana kama simwe nayo bw'umucoga kagambo Burundo gundi amazina na Isaac ati kandi arukorwa mu kanisa y'Ibabeta ko Karusisi
apocalypse ni ekigambo kikumanisa okufuulibwa. So takakikulira mukagiramu okutimba. So abapocalypse abaliyo batuleeba banwano banje baganda banje turi aha akonsati y'omukyara wa Ruhanga kandi omuheereza wa Ruhanga mumanya ngo omwana wanyu Isaac ati takukira kutambatambulira eryo. So wagirayo wandeeba manya nga iwandeeba hariho amakuru. So nanimbashaba mwena nk'okumukukira kusapotinga mwije tusapotinga omuheereza wa Ruhanga. Nyine ensonga bwakiri ngamba omuheereza wa Ruhanga the people kubacamura kandi amuheereza tutakora ry'wa Ruhanga. So yandirira esimu kasheshaka badetwire ntugamba twagamba byingi konko mukugamba kwe nakireba ngo akiri still humble. Namwe nanyenda kwebuzaho nukikorota nebitinisa byoine na hit zotire konka you still humble. Ekintu zabeshongozi batahi banje turebera ariyo owa kwa washira higuru. These guys are still your people. Ababa media ababa buryo mwe na nakiryo mu rwabo. So tugezeho twekwate abo kuba umuganda witu. So nyoni ninkuraganisa ninza kuhagera kandi na church yitu ninza kutugambira ninza kusera ubutumwa church basikana apostle Dennis student ninza kumfite abo kuba babyumuhereza bara. So abo kutureba abafana banje mazimana nimbashaba ko kumwakinkorire buriyo mukosate ya mushabe mureke twije tuhagere enjiri ya Ruhanga bishija Ruhanga kampagera we bari mu. So nyowe mukija kare nkaza kugera tushamunana konsata akayijira batutakinye hotel. So ko kumwakikozere buriya abafana banje mwe nabo kunda yakura nakunda Isaac ati azimizo bebyo jeza hobeho agenda umukazi wacu. So abeshongozi stebwa kuchera binomuze go kwija shayi 12 necweka shahemwe kandi okenda ngoza stage abo jamba abantu bacha muchi mazima no wa kwija kare tutebeka nsesha hano ndizora yishogore tuchere abo kubo mukoro no gwa no gwiti tubeho tiso mukore kitinisa abanyambarana nebicweke twetorire beharwe oranoria umurti nyamitanga. So nani mbashaba mwena kurra na kundemjiri ejenjiri te kusoshora mudini abo ko benjiri ne ya Ruhanga kandi Ruhanga no mutwena uburiyo mnyagaturiki uburiyo musiramu uburiyo wo wa Mungu nyonye namasukuru Ruhanga witabo Ruhanga bo. So twena twije tuhagere ekintu cya Ruhanga. So nani mbashaba mwena imuri mwije tuhagere ketu mukiza ebrahim na mushanju yo kwa mushanju ngira ngo imiryango naza gigoroho shaha mukaga. So tuchere ikintu nekifu kibemu kisizoba ekidisa bibare byo. Iwe tera kai nanjye tera kai iwe gambirabo nanjye ngambiraba ngwe birari nabingaye namushanju twe nandishaka amazina ganje ndoma ndishaka kandi mwe batukunda mwe batukunda I myself nija kubanduko kandi byo kete niza gura tiketi kunza wow. So they come nija batari so ntubashaba mwena mwije muhagire kekuza. She has been a mentor to us abamwe tukuzentukuri bisho mukamangereza bonari mwa amagara shomanko ko hansi but now here I am. So ntubashaba mwije muhagire ndakundo mpango nko kumutwera ibintu tuhagera kumwahagire Joyce mugashaka kumwahagire abandi bone come and support Kate Mukiza. She must shine. Yeah. Amagara magara magana amagara bimetata abishe mwe mukamana bakunda obuturi aha press conference mu nchoze na mije ngufira Kate abo kwanisho cyatureta Ninjira ngo mu magara ganjire ebire bibiri no mazana atano wese biragire ngufirije
no wambuza aha techukuzaza kufire birebe ongani nyenda kubanza kubasima keti nyenda kusima okusha cyo gukora ta babane mubukono kwa kabiri okusapotinga keti okutamunageza kumanyihe nawe ahubwo kuba naco kusimira na family yona turaje kunkorera mwezi no mu kintu cyanyu kandi kitu ahubwo kuba nkaba ninshira kwija press conference za beshongozi bingi kubona nkabagira ngo imwe bari kweshongora ebyeshongore bimukimsa no kwanya mwine migisheri Bibur ne kigamba kurungi umuntu we narukora kishabara hangara kurabira umuhimbisa no mukoranya nafune mirundi ezo mishogana to kubasa kweshongora ebyeshongoro bya mukama ukabura kufuna no kubota kashira iketari no kuba no tandika ningorwaga niweremero no ndakikaho kujirota abeshongoza bari kutandika abarugagati nangwa ni mwabakurana mwenda ngurete press conference on ajikanuya wagumanu ino kwicuza meza ujirota noza kayo umuringo gw'umutano nyombe nakuvugize na wextinsa nakugira ngo ugete testimony keti ebyeshongoro bye byona wabihurira muri hamwe cyawe kirakugarure mu amani ningashi icora yeje mwenu kinkugira ngo ekibishirwe kirashita twena baryaha no muryaha wo kuba mwina masiko agakorwa mu kinge kibishirwe ina batakumanye biranga rwenda kuzirata kubakora mwene mbashaka ko kumwijana rukundo mpango uyo mwagambire mutayi we twatwarizira mutayi wa ukora ize kumugamba umwambere ngo agambire mutahiwe dena mutayi wa agambire mutahiwe nirabo namushanje byo kwa mushanje tweshanje hanoya twe supporting kandi supporting kete mukiza nyobona ajwekera abacuruzi na netongore ibindi yakwenda kurgayo kwija kureba ngo umunyambarara kandi umuntu wetu kandi atwire natereza injiri y'umwoyo twamusya ahacyari kugirata ahacyari kwete tinkubura kusimba media egitimu inashanga twiremenizo mu conference z'abeshongozi ungana bashanga bashatu bana no shawire chenja uro abamahurre no muri mu kwisebyo mabyanyu mwetero n'ungara mutuma kandi narabeshongoza bari mu chenjo mu nabarokore ni mu mwetero n'ungara aho umuntu umwe ukamubugana bano mu ajipana we kandi utuyumu yebye beshongoro yanja ngo ari nakwesimba n'umwana muto wo mu cyane y'imyaka 20 no wamwapa aseza kunzindikira ekishane cye ahandi ikiro ekigamba yifu ngo bwa butari yo bwiro n'ubu nitwe n'ubu bwire bwirasta kundi kurebe iki kimanyisa ngo gospel music ahwera kuzana ikabagitane cyenda bakugikwata turaba turyaho kinduke cyafaye habo kuba twena nshimanya kurunyi bo maji paka turamu gospel production n'ibindi uka wareba ngo gospel na kugandira ngo agipo yizure nawe namusansamuka kandi mukama kirata akikore twena ngo ibyaranga tubite mu amana munonga nane abiriya tutabinaga konka tukume kwihemwe byo kweli nyewe ni abantu tubona abari tureba imwe abatija twabajweke ekisenge cye twakora mu press conference kijoro ungani yesigangu turaza here biraro na mishanju twore cyafayo keto mukiza kuko abandi bakwemera bakumuhera ubujuruzi ngo cyo kwegeraho abikire hari ayino mwabana batendekire n'abamushomero ni twaba yina kumwegomba bona mnongo music kari yari bapushi hareta gecheshara ntija kuziteka hareta ge advice zakubaho ahabo kuba icyo kitwireho gatoro kandi twira kubaho tuba twarigeraho next generation cyangwa se kanise
mwene abija mukama abahereza emigisha ekibikirwe cyawe kitakazungu ubwire kuba arashyira ukitunge nibirabura na mushanju uyu mwaje yakireba hasaye hano uyu mwaje agenda aze kumana rizika ngo ine cyo kibikirwe kitaragira kitarajunge kama abahereza umugisha mwije twagire ke kandi from now keta tkorire jumpers yatkorera makufira ngona mene yanjye nakiri yambe yanjye abwa size buzire tumire kambara rero kireta ndende yakambara kireta konkani injira ngo mbiyo yamuzo mucujungu ni wejo ari kintu cyake kara kuvuga n'umutaho na mayingoro mutaho none twego kwekunda tuko twego kwekunda kandi tukunda abantu bitu mwena kuko umuryango umwe cyari gukora tugume tumukundire ngo wese rature kuri kama abahereza webare umwami faza this time around media tujya kwikiriza arikwenda kubuza umwishenguzi w'itketi agire kiyambuza Nyunga mazina Nyirakantabiranye Kahima niyo nikunda kubuza on behalf y'abana bato show yanetandika shaha mu kaga zakasheshe abazira binabana kano mabano kwa kuteganisa haro program yo nemutebenkanisa abana kaza face painting bouncing castles yinga mbaku ijana ugashitana n'abantu abato Nyunga Edison Music Grace Radio nareba aho cyambara t-shirt na nena mke kitu watu kambara ni kugura zingahe then no bana agenda na cyane Like maybe ninga mnaanzia hivi Nyunga ngera kubasima ine byaciro n'abatwegeka abo twatangiye twabakira mbe bari umujinya tware Jack twakwakira mbe mwakire Jack twakwakira mbe mwakire ba intaro mugisha munjirize abo kuba uhereza wanje nyina umuntu abwiye nyuma yabo akumbakinga kubereza amani kandi arakunda tugo ndoga munantera hamutwe sware amusikiyo amakaminja abashija bishwa kujaje kompanye ndakubasimira umushija wanje kumbanzura mamuri yakama kita mama ukadero jump gare Sware yebare kuze nyuma yanjye bitari byo kugira ngo ndebe gusungana ninga kwerata music ngari no goba before because ikatandukanye nyenka nambwe naguma ndimo goba nona bereza ko zako family na zanjye ona music ejine nusamu but ni musima akija yongera munamana gandi kandi mu gihecho kutenda kubanjira aho abana bitabaryaha ukajya kimahari. Okay, abo patience na Obedi yeraho mwisho nawe yateking over EDP ka MC ubu no mwana witu tari biological konkaranga kamutereza twamuza nubwo akumvuze sente n'ibyirusa mukano mwana wanje nimusimira mukama in patience babazi ubwo second born with biological daughter so nawe anakoranga chief asha uri so aliyomvaka nazo msinesi ndetachishire kwanje n'abantu banje bweni ntize ngake mwebuse byambuzi waziri kandi yabuze tubuzo cy'abana kandi kuyatubuza cyasimurongo wanje because nikunda abana mnonga nani ndebo mwana nimba ndebe kindi ekimuntu ukuro mwana it's like nareba president it's like nareba MP nareba minister nareba doctor nareba umusunguzi wa mwana wanchakale so kurura ninjenda nkora ekiniza kushikara kugira ngo suware mbire ndachi ntine special arrangement y'abana kuba kunjiro kwacega ngo kunjine sponsor za cyane benda ku sponsor ko mutasashara mu sponsor nge bouncing castles emizano y'abana ko kandi amwana nakira kuba ndakira kwijana n'abasire ba
so omwana yija n'omuzire we akufunda ko arashitame iyo ndikumbwire ekireki konka obwije bwigwire someone can come in adatumye cy'abana arrangement neha kandi nanganga so nanganga ja kunganga kutorongera kushitebekanisa konkeje arrangement imana nagoro ko tugeterekanisa omwana yija nashitama kumupapira kumwe omuzire otohereza omwana we yecho kanchi kushabe ko muzire otohereza omwana abantu bindi basponsoringira abana bagura tickets z'abana mazima ngenda no kusima t-shirts hari kandi hariho t-shirts over in church t-shirts hari kandi hariho t-shirts over in church kandi in different types icyo kumanisa zine different prices in original anezezeri corporate z'emitwaro 5 aheze emitwaro 3 zibakwete z'ebitogi aheze emitwaro 2 cheka aheze emitwaro 2 so kokikaba koreka ureba urebye ntanseyine ukunda kugura so umuntu yakubuza twari ziraha no mugambira ngo sile different prices uko nazigana inyakiro hagize ubundi imbasima bayongera aga kugamba bya kugweme nakwakira my sister umbanta kumanya bine mitima mirungi ibintu ni kunda kandi manya mniwe n'ukunda bidawe n'ibintu n'ukunda rero yo pesho nga n'ukunda yabare kufayo barekesha kandi concert yawe babonera kandi abantu bareje kuja kuboneza mbere yacu Hello. Ninachi nechubuze chini ninga tugende nebyo. Enjiro hereze ujya Ah, exactly. Mukamasirwe abantu mwena mwazo mucyo kunya nashemerwa munonga keti kuwo kumwanya hawawe kandi nashemerwa munonga ugaga kuvuga no gundi murundi abindi kabaherera press conference yanjye abaherera concert yanjye ndakora umuco kubanza kubasima mwe bari munonga ukumberera ko abo kwa mwana ni mareba mwe bari kumberera ko mukemerera nanye concert yanjye kashika hamute kandi uko kumwamberire ko uko ndikwenda tubere ko keti concert yanjye nyenda gukora umuco gusima keti first of all keti ogumukorera ari no mutuma murundi by the way keti no muntu otine songa n'abantu abo kubanyonka mumanya for the first time ubona banze kumanya munongo mbesho ngo tubambarara abakazi so kuna hereze kumanya keti yanyintroducing washaga keti no yabanze kumeta washaga kungandara noyaba nkani mbuzo wakwaza kuntara music yanje aha YouTube abesho ngo zabinji binituma no mbuza oti ekintu bakora bat ayanga kutukugamba Wakaketi was very free with me yangera ati nzatware aha muzaba kutera music yawe kati aha YouTube yangwa yanzonaranaji kandi umukumanya kashwaka namureba mo mutuma gutayinituma kandi nayendese so omuprocessinga YouTube channel yanje Keti nomwe so ni usima tetu tajita kandi omusomo wotini tumarangana kwa byo nibyuko aha boko banagera abantu bono bakibe batoreze to kumanya ora kuyambe asakwatira mbamari so wewe bari munonga kandi nishabara hanga ni concept yawe achezo so very much umushoga mutamu buri kimwe cyona banza kuguza bwo murya jaka kesho ngora music iwe kali yami ogoyi norsa ko kuza TikTok okagambira abantu etwate na music ejo kachigamba iwe naka soja akawabiro ine chance yo kuza aha radio okamanyisa abantu amakora bijekija okachikora orachikoze so mwena murya baburuzi benjiri kandi byo mwarabuzugwa kurigera umugo guhanga yambiye umusoro bitumwe bari kutwasa bari kwemerana nke kandi ashimwe ngo kubaho eti
ubutaka bwawe kandi twongere kushagara izobe eryo neza successful n'ebigambo ebyo mukama kumenya This time around, Tuesday, wakire Mr. Peter Ingasi omwe atwebembira bwa konsateki iki yatugamba konka kaisroisi yari yose niba rentebe yari bikomanda yesu mutwenda ku bitu tambulisa kumanda kunozira Yesu urabakiriho kalire wafire kandi yari datugambira umujija abuzirani kama siwe kama jamu kuna hero kumanga kungara kama najira kama siwe unogira nguti Yesu uranachiro mukabire mafire mwena unogira nguti Yesu ebyanje bikabire bitachishwa n'abashemerwa nyine abasamire ko nta aba kubanimba akunda munonga abanyamakuru ba tiktokers bakoze umurimo mpamvu munonga so nashara ntumusame nabo omuntu kamenya konga niwe bare munonga umurimo w'umuntu ukora cyane mno muramwa yetu mchiza reka tumuhagire ko kumwambagire mushike biro bino kwa munane kabere public holiday makachinkora a Holy Spirit shamushanje ikaba yayijwira utwabere tunoncinga kunogira mutiso nibasha bamuje mu chikorere nziza uno muzire nyo wa zero music industry echeshongorosheye echabere mchimba mina bere yo second goodbye ya akatweshongore byashobora kuruga kare nubu mbanda abatu inspired mu gospel industry so reka tumushashure twije tumubereho nitabeshongozi bona n'abantu abari kumpagera my fans muje twagire omuzire wanje watumire naye shongora akachaka kumkureba nakanubokso muje tumuhagire nanye ninja kubantubonisha bamwe muje mubeho ba sponsors abakwamba tukagera ni muje mugareke muhagire mukazi ogu no muhereza warahanga kama abahereze umugisha nona naganire kanga ninza kwetaga yagatego kunga mutera akanyama kapo ngiye mutera ubutebo ngo usanga mutera akanyama niba sifo wayingira abantu baganira umwire umukayete n'umushana na n'ikindi nakurura mwe cyo nyagati itima Viande. amazima nyoni manyi amaraka tigakushana so mweshongoza imira kayi nige kukondana woli mweshongozi kiriza mutayi wawe ngubira kariye Ogamba. buri omwe yinira kariye ngo kwine face zitakushana no kubyumva nuko tukushoboze bitakushana na n'ikindi abeshongozi mantu gamba munonga tucendeze n'urugamba abo bamwe mwangira abo bigamba ushanga mutayi wawe kimwe cyarakuganire ukonka no kugize unanga atakukunda icyo cyo mu kirwanise umutwara atagafikaga mwisho akaganira niwe physically
utakikiriza kiheho ujo hakiroha uhagiye kwitukiza wanyibimanya muziki ebiriyo umuntu nako kwatura we naho uramwe cyo gukora kije nabasaba mukama witakaje ati ibanje rimwe no gukunda tusasirane tusigare tukundana ibanje bitwiye no gukundana mukama abantu rero mugisha abahisi yabo ndega mugisha Museu marama wa burga. MCR bize konka yarona imisia owishe mwektinisa amwamita kwandikishaba ingana kogo mugisha ngo turamusyo kayirindire konsa keke bagire cyo atumanitse ubundi twakakamanye Over master of programs. Basebo na banyabo tubitinusa byanyu nanjye nashimirwa kwabo mu gishogo ko kwasa kugira icyo nagamba beno abeshongozi n'aba media nomanya ko kubana nohereza rebuza government zine arms nyinshi konka abeshongozi hamwe na media mu mujyi umukono gwakana gwa government abo kuba mutaruko cyo manyisa ngo abantu bakabasa kumanya ekigenda ngahi Amisho. ekigenda omisho so cyo manyisa ngo muri umukono gwa mani muri umukono gwakana gwa government umukono gwakana ogwihangeri ntubahereza kitinisa cyangu kandi ekindi ni nyenda kubasima abo kwatanisa n'ikintu kikuru munonga ingenda kubasima ahubwo yikiriza ikintu cyona nicendo ko yikiriza cyo kuri aho websites nyingi eziriyo zahangwaho innovations munonga tuzikunda abo kubanyona nyebyomwe umbayikirizemo kumanya munyongo kumwebembezi ko yikiriza mu gwembezo ndutandikana neka yawo ndutandikana niwe nkiwe you are inner so nchokora innovations kuzukubaho ndatu mu gimu za technology n'izindi nchiwancho manyisa ngo wabo dayitirizemu ukagira utegesi yanyenye no mu ngaro nimba sabugire cyo nagikozesa kandi kigira cyanteka hato ukijukora wakora ka app ninga ukore ibona nukiza ukamanya bya cyo manyisa ngo innovation neija abandi agera bagibracinga hati usanga hagira ekimwakora ihanga n'abantu kwenda kongera kumanya so ebe bintu yoni mbikunda kunonga yo tindu mweshongozi ngani nkunda music ngakunda ndumuto nangwa nagishobora no kugishobora haraba kumanya so nashobora na music negumani ergumo revozi ito tukatandika tutera ubuteko buryo bwo butandi agatambuka cicweka ubanza ushobora rero ronda kuri yezo gitagitaho ugaruko kigarara mu tamaka cumu hato tandika kureba music yo kwiyagarije uko watereza akantu kawe katoriko kamana kagamba karabaho abagara batarebere compact muri mu so kwiyarekereho hatiza bwa CD CD zirigereho hatiza flash rero nerga hata abantu music no bagironda internet ninjati n'ikindi cy'umwazunguire kindi so innovations nizukunda kandi nkunda beshongozi nkunda ndimo gukora ukamunonga cyangwa simirana character dire mico mirungi ukwebi divinjira mu nkimwe mukagira cyumwa yikaho kandi no kugira umutuma bwo kumanyarahanga cyo bakwita face wenu munguzo muryebe bindi byo kugeneralizingana n'umukoro ugumije coveringa kako barembaga icamana nabari kishwerwa na kishwera tukwe wena hati atishwera n'umweshongozi urumei no kishwera kandi bacishwerwa n'abeshongozi nababona rimare abakiraha bajaki ba Yesu n'abandi bona ba Isaac ati n'abandi bona n'abamana umwena murya
mwakireba mwene ki izoba ryagireho kandi umwena mu ruhaha kandi umwanya gwasashuye umwanya twagusashuire imbaga yako ibindi nabitaringe ibyuma nabyo byasashuirwe mwene hande kinde cyukuboraho no kugira ngo tutandike kuranga turange kuko mwaza tutandika kuranga rero izoba turusabire rahabwo mugisha abantu bije abakuza kwebwo mugisha umukora bero mugisha ngoro byanyu rero kintu kikagendo bimisha wenye ni ndakubasima kandi ni shabangu tumuze twataraneho tutambare hamwe siya ijoberyo ege biraro na mushanju ibyo kwa mushanju umwaka wo gwe 2025 mwe bari munonga ayumara be numurgaho na mukama batwareje mugarukeje mwe bari munonga webare umwami ufita one more chance ubundi kyakubaye no atekateke cyubuzo ninge cyo kubuza achikwate na concert ibirabyo na mushanje twanshabangwa acyubuza icyanje cyamuheru twanshabangu uko twije habwa rukundo kucyantu basikatuye na tukajwara mwenu jumpers t-shirts ngafire ndebirabyo mushanju twantambura abantu twongera kubeta bitakakire na nebirabyo mushanju twiza turi smart asigara katwakire umweshongozi wito mukuru kana n'ikindi twijombwire butakushana mwene kwa kubo utafuna attendance yitu twantushaba ngo takarga muntu buntamanyire uwishe buntu twara abana binge twatamusha zitakushana nebyo ukunde gumeho mukama simo bundo murundi bene banjye kabasimanto kandi yo mutari emotional bere mutira kwema kusima ibitego cyakunde no kusima umuntu nani mwakamwe bare rukundo kandi tiyeri izoba ryonka musire mukunzi nyongera kusima abahagize banje mwena uriyo nondeba impamvu tuyinumvakira mbiringwe kandi mwendekwe binje mu following social media handles liking subscribing YouTube channel mwebare mnonga mikoro tereza amabaga mutereze mikoro yani in fact arano bakutereze mikoro yo face nchaka izo kwesongoro mwene muntu mazima mutum ejo mutikamu mutima y'abantu umusasa mutwagire shwari mwebare okungunda nkanye kandi okukunda ekigambo gospel music ntangane mbabazi because before ekika kitakabaho omu gospel goshanga mbamanya ko abeshongoza bakagirwa mu secular music yo konka habire entanso barasista ndegira ibiro byanyu narebe entanso bakore kiburaha ati kuyishura ya gospel tatangaza bingi mwene nsima kinye mwebare mnonga amagezi bintu kandi okusimira kimwe mazima media team zone zabaho eza participating omuryeshi kandi ezose enyuma yitu still pushing music ejo ngo ekikene kitakubasa kwekya nyongera kubasima ndine bugarukiro TV presenters, radio presenters, tiktokers, bloggers, promoters bitu mwana yangu etashwaga Swaga ni kusimu. In a special way, mazima ni kusimu. Yes. Okumpushinga. By that time abantu pushinga. In fact, ekifure kingi mutuma ganje Bruno kusima mukama. Ekifure cyabire abakwisuka. Kuna abena ati he. Stane na what he. Yantwara umuchome banko. Mweba munakoze ekifuro Yes nkani nzima uko muchome yes nkanshemerwe support kaba nyingi konka nkani nebirondo mutumu
I was hurt. Kandi ushobora konga hariyo ngenda kuboreka ngenda kuboreka umutima ogwijiro kushemerwa kuko umutima gusasira nyoka sasira nkera nacuraranga yakora byone kandi yabinda byamu mbweni ngino umutima go kushemerwa kandi ngenda nguheyo umukivure kinani performing byo mwarebe mushemerera mwe bare munonga abeshongoza bija nyongera kubasima mwajekera binji abayize bayikatu wa mureba no banyabantere bitara serai urika yashoboka okay bambe TikTok azabandi natakubamanya n'amazina benare konsani men abo bwiro bwanyuma mbire ryo muntari bize munonga wa social media ndaje basi abo kuba asiyo komite yo kusoma bwanyuma yo imisomo yakuru byanjiza mu kamani konga ntiranti ndabantu nubushinge mwana amuri soro buno bude takumforuinga takunkora tatakurebayo nuko mbire ndike konga am now settled ninza kuzisa munamani nimba kuratemba following mbakunde mbakorre mukwenda oranyete nanye nija kuba abesongozi sirentoba zakawe bari kwija no mano bari kwija abanyamahurire mwe bari kwija nabajekera sponsor obarigo mbitubiri by faith ni sponsor no mweshongozi ayenyireyo ya sponsoringa bakwenda kurema mwena mu bucyera za aji kumugire mucya ngabo mutwa kawe dem abo bona yajamwe mu murundi mwasato wa sponsoringa thank you so much no ndangwa ku sponsoringa no mwe naza kutangaza byo ngo muzakujya kanyoka yansagayo ukamazima n'abasima bishumwe n'abasima basikaze mu soja mayisana anaze ngumuzari natobu n'umuzo wacu eri umuzo wacu Jona Media thank you so much in a special way oimechi nisina hango premide okeshango ryaha kandi obo just abo pictures yabaye kalima wanje mwenda n'abasima nyongwene ndemamu bakanzaruka nyowe bakanzaruka Mr. Life koko mwenye mbata kumanyire ntakushire ko kati nyine gusongora am down abo barange chinde n'wakingozi na nkayaza iri ya kamera asuma nuko nawe n'umuzo bari asuma ngo tugenda mwe tutambura tugenda nabandi mweba hare inkabasime chukumara mugarke no usinje kandi mujware kintu enje mukoro mwe n'urugambo rwano gamba maboko rugambo uko tubakora rugambo kwa gonsa tenda nabayezo samukora rugambo rwona n'ukwenda bebra namushanze kwa mushanze tabora abakwata mukono twesha ngeyo tushemerwe kumutego mugisha mwebale kama baherezo ndakubashaba bitsinda abasibuze cyangwa no kubashaje ndabo kubandi ngo mbitibe byo mwesongozo mu kandi yo muhereza mwere mujize shabeshara yo kwendera kachena kinja kutwabasa nuko twabasavire siveriye bana imango neza kwisha aha etagenda ji musasire tukamanya byona wagena ye mukunya tuyashemye gambe cyashemye kwanza tumusasire amen kare kashabe ruhange shitwe ruhango Ruhango moyo alikwera haleluya wakushaba moyo alikwera shumaishe ontwene nitumaishe
mukama otwembe ruhanga tata ruhanga omwana ruhanga omwoyo rukwera iwe muhiwe ebitonco byona ekigambo cyawe nikitugambira ngu turi omubiri gumwe mukandi omuntu n'orugingo rwa mutahiwe tukusiima nitukwebaza ab'okutwanga kandi tukwebaza ebitonco bitari bimwe na bimwe ebiwatire omu magara gaitu ebitonco ebitakubaasa kugurwa sente ebitonco ebitarikubaasa kugurwa kindi kyona kureka ebyohereza nk'okweyesiimira tukusiimira ekitonco ky'abeshongozi ekyokweshongora ekyokuramya ekyokuhimbisa nangwa ni mukama otusasire kingi tubikozese bizinesi emituma yitekura hare nitweshongora higuru nituramya ha minwa nituhimbisa n'eminwa nitukweta yesu konka n'omuri itwe tutarikumanya otusasire mukama otusasire obu tukozire izina mukama eryawe tukarinaga otusasire obu twetereirwe izina ryawe konka tukarishwaza otusasire ayiranga obushobozi bwaningetiisa omu izina ry'abeshongozi otweze otushemeze n'eshagama yawe tukusiimire ebitonco by'abanyamahurire n'obwengye bwabahire tukusiimire embabazi okubareta omu rurembo rwambarira wabaherezamu omwanya ayi mukama okabahereza obuhereza bw'okutambuza enjiri yawe nambwerera izooba nibwo omurimo gwakorwa tubatambuza kindi kyona konka baza kutambuza amakuru marungi ebare mukama tubakusiimira tiine bugarukiro nangwa ntwetiisa kimwe twena ngu otusasire obundi obutukozire amakuru agatari go bwarahanga otweze tushemeze obutukozire amakuru g'okuteerana abantu otusasire obutukozire amakuru g'okwanganisa n'okushenya mukama otugirire embabazi otusasire mbwenu nkusiimira abantu bawa abakwatanisa nanye na famire yanje omu konsati etebeekanisiibwe bakahayo obwire bwabo bakahayo sente zaabo abandi batamu transport nyingi abandi batamu nche abandi batamu data zaabo batamu buri kimwe kyona mukama kwija ab'omukoro gwanje mukama bahereza omugisha ayibiho yongereho n'enshaagi sponsors banje bahereza omugisha ranga obusobozi bwona b'eshongozi abeehireyo kwemerera nanye bahereza omugisha kutambura nanye kukaizooberwe bahereza omugisha taata obwo batuye nibakora emirimo yoona batuye nibakora hariho biine bizinesi zitari zimwe na zimwe ozeyo obwire bamara bakingire mukama ozeyo iwe niwakora twaza kugyenda ogyende nitwe ayiruhanga kandi izooba ry'ebiro 27 turikwanjurira nkaruhanga otegekye orikiriza otuhenze nungi kandi izooba ryekurihika byomurire bato omwanya ogwo arebe ekitiinisa kyawe nangwa bamwe bagende bagakirwamu amaani okujunwa bajunwe batire yesu kristo aho izooba eryo n'ebiriba nibikorerwaho orihereza omugisha ebikorwaho byona bikiisa ekitiinisa kandi itwe kuturagume tukwatanisa nibwo rije kumanya kuturi abaana bawe mwena otereza omutima gwa rukundo mugume omuri itwe n'okukwatanisa obutosha bwona tugumansiya omukono gwawe tukuheereza iwe yesu kristo mukama waitu mbabazi yesu kristo kunda kwatanga Ubatizo como fuera. Aleluya. Amen. Mabari. Tacha atleisha. Thank you.